Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha hi ta hi khalwa the twins lava hi nga ta hi kha hi va linka of course na Gagash. So ku ya hi ti-updates ta hina hi ti 4 November Gagash i fika a endla this live video a ni kha ni yi yingisela hinkwayo in overall kahle kahle a kha a kombisa ku i lava nambara yi fika ka 3000 a lava ku vanhu va 3000 va nghena ka live ya yena of course a kota ku rivela swo karhi. So a hi yini ka that section hi fika hi vona ku endleke yini teka vutomi bya munhu. Okay, good people have ile ka 3000 sweswo. Okay. This is what is happening. As you can see, so a nga ha kotanga ku va a vula nchumu ka that live kahle kahle in overall message a nga ha wu tisangi lowu a lava ku wu tisa mavona mhaka leyi hi cried ka live liya a nga ha koti ku va ti-continue mavona mhaka leyiwa ondlela mi landza ku master team nga mi kha mi swona ka ti-comments mhani kha ni kaneta ni ku hava Gagash a nga tlangi rifa I know Gagash leswo na like personality ya yena na yi tiva a na swi kota ku va ni kha ni stada munhu vanhu lava lavaka ku hi vosa ni va ni kha ni swi tiva ku personality ya voixi so ku hava Gagash a nga fika a hemba laha ku already like mina already leswi a ni vula swo ku hava Gagash a nga fika a ta ka live a ta hemba ku lava ku dlayiwa oh come on guys ku na distance to tala at the end not that one na ku already sweswi a ri ku trendeni very very ku nsati wa yena very very swinepe sweswi a mi swi vonini so a swi nga make sense ku hi mina yo a nga tlhela a tisa swin'wana a swi too much so leswi a fika swi ndlisa swo kwalano and then from there he wrote a post laha se mhaka of course yi nga kona manjheni sweswi ku nga ku hiseni yi nga ku pfurheni Gaza. He wrote this post a fika a tsala ku Timothy Khume Baloyi na Thomas Baloyi, do you hate me that much? If yes, what did I do to you? If no, then why? Please answer kwala leswi a nga fika a swi tsarisa swona se laha ni kombe ku swilo leswi hlayisa swi nga xiswona just to avoid many things leswi a fika a tsarisa swona kwalaho ma vona mhaka leyi leswi vokhosa a fika a ndlisa swona then hi ta clika Timothy yena munhu la communicataka swinene so Timothy leswi a nga fika a xi endla laha i fika a tsala a post as you can see a fa tsala ku Greater Gagash municipality mfumo ni kombela u requesta ka live u ta hi byela ku u vulavula hi yini please ka the twins hi leswi va nga fika kombisa swo the twins ku a ku hi ku ya endliwa live hi ku statement xa Gagash at this moment swi kahle hi lwela ntiyiso a xi ri complicated a xi nga twisisi ku endleka yini because a swi twa Gagash a kha kombisa ku na vanhu vo karhi va n'wi zondaku lava va lava ku n'wi dlaya so a swi maybe a swo endla as if maybe a nga a vula vona kumbe a ri hendzo hi twa ku se ku endleke yini va fika va endla a live video as you can see by the way guys leyi account ya mina leyi yin'wana ya fake leyi that's why ni nga ri ku followini la na followa ka leyi yin'wana ya mina ya mina so ku fika ku endliwa this live ho hi vona ku endleke yini manjheni la Kombani hi Gagash a ta nghena la ya mahlweni guys muni mi brief nyana no hlamala sweswi ku tekiwa but ni vona swin'wana hi va kha va ku vafana va ka bungeni mara a ni nga ta khecha hi ku a ni nga swi tivi ku vulavuriwa hi yini futhi a ni tivi nchumu so loko ni lava a ta kwala a va vulavula vutisa ku ni dyondzela yini a hlamula kwala swi a ni tivi na ta a ta kwala guys kunjani mfusa naswona hi nga ta kwala hi ta mhaka leyi yo hi cheka na ta kwala hi ta ku histori a ta hi vutisa ku ku dyondzela hi sukela kwihi okay the twins very a va hambaniseki simple very hinkwaswo va na ti-tattoos and stuff like that a hi va hambanisi hi tattoo nkarhi wun'wana so but yeah hi vo the twins va lava kwalano so loyi a nga henhla hi yena Khumu then loyi a nga le hansi i Thomas number one wa tiva loko u ri i tiyile na proof humesa proof okay number two i ku hi delela leswi ku munhu a hi cheka a va hi vana biha aka Facebook amasan'we i va yi ta ka hina okay leswi a ni tipi nyingi i ku delela brand a triple T loko i hi cheka ku veka ndhaku so vulavule hi ti-twins mara in overall la the twins a nga loko post yi langutisa la a nga tagangi the brand i tag n'wina personally hi loko a lo taga a page ya kwalani ya still kwala ku ta tlhoko va ku na a certain case maybe I don't know mara loko yi langutisa la yo fika kombisa mavito ya n'wina ntsena la ntsena and then n'wina mi fika mi endla a live video ka on your page ra the twins I'm thinking because hi va nga fika va swi teka va tlhela va swi yisa ka the twins street ku nga their page u vona
Gaza va tshamile hikuva a ni swona u ta u tivi nchumu so a hi lava ta mfowethu la ta hi hlamusela ku hayi guys na 1 2 3 na to swi tiva ta n'wi hlamula na kona ku hayi a hi n'wi zondi hina ta n'wi zondela hina wa hi n'wi zonda xo sungula ri zondela yini a hi n'wi zondi hi nghena kwihi ka yena Gagash na n'wi sapota swena hinkwaswo if ni mucatini wa ye i rhambile loyi u hluleka ku ya kun'wana so why hi n'wi zonda for yini so na ta vanhu lava nga n'wi byela or leswi a nga na swona a swi tiyisa kwala mara i wrong ku va Gagash a ta ritshula va ta ndla va mani va hi teka na van'wani vanhu iva after ta hi teka no okay ya a kona ya ku rala ntiyiso hi leyi mhaka since Gagash fika va teka swi vheta swi tisa a narrative yo Gagash a nga khavula the twins a ni swi vhiki hi languta na video leyi nga kona swi vheta swi tisa that impression that narrative swi kahle hi lala ntiyiso the way leswi Gagash a nga swi tsarisa swona tanihileswi swi hi swi tivaka sweswiwa ku trenda mhaka yo i lava ku dlayiwa so swi vheta swi endla ku swi hi vuyisa ka the twins ku ya hi leswi a nga swi tsarisa xiswona so eyi mavona mhaka leyi so loko so what if a na ha swi tivi so what if impela i na proof ya swona so kwalani still at the same time swilo swi ri hi ndlela yin'wana loko ri hi swona mpela na hi swi tivi so Gagash of course hi swi twini i ti a nge pfuli case mi ka mi swi twini ka ti-videos ta yena i ti a nge pfuli case for his own reasons swi komba na ku Gagash a nga swi rhandzi swo pfula ti-case because ndzi ni ka mhani loyi a kha a kombisa ku a nga swi lava swo pfula case and loko ni swi langutisa swi komba na ku ku nge hi khomiwi vanhu laha hi nga n'wi landzela misa lowu of course a na ha vonangi any other activity laha yo kombisa ku nga ku na process yo i le ku khomiweni as you can see ever since a kombela ku rivaleriwa laha hi 24 swi kombi na ku a swa ha yi mahlweni so Gagash swi komba ku ri nga ri munhu wo rhandza swa ti-case loyi khe hi langutisa kahle mhaka leyi wena mhaka leyiwa even na hi refrain straight like a swi tikomba a kha a kombisa ku interest yo like i lava ku va khomisa tani sweswi hi swi twa ku vhele okay swi vuya ndhaku hinkwaswo yeah swi vuya ndhaku hinkwaswo a ni loko i ri munhu wa swi kota ku fona ku ni twa 1 2 3 hi swona na loko vona ku halo ku a fastisa la so a hi tivi nchumu no tiva nchumu so Gagash hi kombela okay yeah the twins ka leyo yo munhu a sungula a foyina the biggest issue yi nga kona la i ku loko ho ve khe hi landzelerisa ti-videos ta yena i tlha a kombisa ku ku ndliwe a call a na misa lowa nkabi wa kona a ri na nkabi ku ndliwe a call ivi vanhu lava a va twa va kha va vula ku continue on go ahead i problem leyi nga koho yeleyo yo swi tikombi na loko i vula vona i na proof hinkwayo ma vona mhaka ya kona and i tivi vanhu lava tivekaka and loko hi khe hi cheka the live video leya tolo vhele loko ni kha ni yingisela se a phusha ngopfu mhaka ngopfu ya social media kasi loko ni kha ni yingisela laha swinene a swi kha swi phusha swinene we can have differences aka social media but for you to take somebody's life loko mi pulana swa n'wina guys hi ndlela ya kahle vafowethu no kombela vafowethu no kombela please guys mata hi hanya swa hina ri two loko mo swi vona na n'wina a landzeli munhu hi ya kwini so hi kombela mi just va nga mata swi vona mara swa vava hi timene hina ya mata u ta vona ti-post kha tigegiwa tolo va ka bungeni mara a ni nge cake kumbe swo fela swa ya na vo the twins ya swi komba na ku va vhete va nghena hi narrative yaliya yo swi tikomba na ku Gagash a nga kha a vulavula vona loko na kombisa ku va n'wi zondzela yini ku va nga kha a vulavula ku hi vona va nga hara vanhu ku va ta n'wi dlaya and stuff like that when ni scroll through this video ni twa if nga ku ve na additional information hi ku leswin'wana ni twe na ku se hi swi khavareni swo tala laha ni vula nga tinyingi leswi Gagash nga swi endla na ta ku a vula a va na proof because i onhela vito Gagash leswi va nga swi tsala laha a na ku vembela u onha vito ra munhu un'wana leswiya a kona loko ri a hi vona mpela ya swona swi va swi kha swi va onhela the twins loko ri hi mpela a hi vona ma vona mhaka leswi va kha swi va onhela swinene loko ri in case Gagash a nga na proof ya swona hi nga yi langutisa sweswo so ko one the issues tanihi swi lo yena ti landzelaka ti live leta Gagash i kombise ku i na proof ya swona i va twini va kha va byela nkabi I'm sorry guys for laughing a kha byela va nkabi vona i ku no va imagine loko va vulavula ku va kha va byela nkabi go ahead ma vona mhaka leyi u onha vito ra munhu un'wana i nga vulavuli xilo ka nawu loko u na proof to twist leswiwa 1 2 3 i nga munhu va ku dlaya hi wena wa swi ta ti dlaya
a wu vula ku ba ni tshama ka ni vula mukama hinkwayo loko a ta ku dlaya yimanyana yimanyana ma swona swo dana swi extreme a ku na the twins hayi vanhu vo mi kuma ku ya va focus ngopfu eka leyo ba an overall mara minkarhi wun'wani va swi katsinyana na swibamunyana ka wun'wani ko ka na vulavuli hi yena I remember that time a swi katsiwile na swa swibamu na ku kwatiwisi wrong ma kwatiwile a swi rivalwa a nga ri leswa mhaka va paparilani sweswiya na ku ri mhaka swa paparilani stuff like that so yeah hey Arez hayi no overall kha u kombisa ku hoya va n'wi zondi Gagash va n'wi sapota va ya na ku le 17 hi leswi of course va kombisa swona le micato yena of course they indicated that they were invited vo ka va nga ha kotanga ku fika hi timhaka ta swin'wana na swin'wana na swo Arez we don't know a ni nge zami ku va ni swi researcha ngopfu sweswi mara ku na ti-research ta vona ti ta va endla swona ka siku reriya ra micato and stuff like that a ni nga la ku hlamula ka ti-comment ti ta leha okay a ni ta vutisa number 1 why i ku ya ku zonda number 2 xitele ngopfu nga humelela Gagash hina na wena a yi tshama na ku rhamba hina ka birthday ya hina yi ta va MC Gagash ka birthday ya hina yi ta va MC why you zonda na munhu well yeah, in terms of that ani loko u yingisela context ya yena kwala a nga khavulala ngopfu hi timhaka ta yena ta how well is doing so basically it was speaking from a business point of view loko mo yi twa na video ya mina yo sungula a ni vula swilo swi fambisana ngopfu na business so obviously at the moment Gagash is doing better than the twins ha xihundla sweswo business wise so maybe leswi a vulaka swi hi side rorero maybe a nga khazondiwa in terms of business wise loko a swi vona ku se leswi a swi hamba swi loyi the twins se swi loyi Gagash sweswi and swi tlhe swi timesa even more because a swi vona ku se na ti-security companies and se tlha na resort loko hi khe hi yingisela ku ya hi video ya yena so yeah maybe swi nga fambi hi line yeleyo the twins number 1 he do me before Facebook ingena Facebook do me ingene 2004 so that's why we let life nga happy ingari na makana so lo posta swa hina ba yi na yona yi tlakusa mara a yi donile wa bona lo foko tlo pafana hina ka swin'wana ngo ntsongo mara na nhlonipa kana khalo siva ka le sa pela the twins le tshama na yena Gagash mara loko na mukhafa ku ya n'wi zonda yini okay I was voting for and kumbe ku tisa why i vutisa sweswo kwa ku zonda okay swi vutisa xa kahle yeah I think nga yi tsama kwale in overall va fika ku kombisa ku hi vona the twin side ra vona ku a va n'wi zondi leswi video yi nga tshamisa swona a va n'wi zondi Gagash leswi of course overall va nga fika va vula swona kwala na leswin'wana nga va blame leswin'wana swo va twina ku maybe post liya i vulaka hi vona of course lava lava n'wi dlaya because swi vhela swi tikombisa swona swin'wana a xi hundla swi vhela swi tikombisa swona ku hi post ya Gagash ku nga kha refera ka vona ku ya hi sweswi leswi nga ku humeleleni na mhaka so va blame for this live mina the live does make sense ku lava ku twisisa ku nile ka hina and stuff like that unfortunately Gagash a nga ha nghenanga this live swa ku leyi ta yi tsema sweswi even then hi kota ku update hi part 2 ya Gagash loko wo teka nhwenyana loyi ka vona va nga heta ku maka va phevhe na rivala va endla na xitop nensese va tlhe va penda ta swi vona ku lovola nsati ta swi durhi leswi durhisaka ku lovola hi sweswiya swa ku vatswari va la ta va sungula hansi ku la ta va na big house la kaya mhaka mukon'wana ku komba ku va Putin ku hana mabyasi nhoveni ve le ku hleketeleleni ka rifumo ra tihomu vona loko no va na tshanga ri tihomu la kaya ni ta va ni ri kahle ngopfu nyama ni ta dyi ku rhandza na swingetengete ku langutisiwe xuma xa loyi mukon'wana loyi i hola mali muni n'wana wa vanhu impela mi ngo n'wi tlimbeletela ku i fana za hakela mali yo tala ngopfu ku lovola n'wana wa n'wina swin'wana leswi hi swo phela hi swona leswi endlaku ku n'wina mi fika mi durhisa n'wana wa mina phela ni lava 90,000 yi 25 wa tipondo na machema nharhu yo lovola n'wana loyi suka tshama na n'wana wa wena